Menteri nombak duk kari umudi ulong ba kari India ba kari USA gelarai ba kentiu Arsha ia ka khayi pateng haparing jungki kaman kot saka $1 billion hapo usnem a jalai phang. Menteri nombak duk jong kari umudi ulong ba kari India ba kari Thailand kedang kejingi dai ga ba chiliu hakaliang kari ti dostor kabala long palat ia ka Arsha snem. Kari kan mau buram di kulit ke balapai la kacang bijing im ha kacang syak tambor ha pulpama ha usnam a cakhat khandai mata kasngi gede kalang khu usnam ke bahan riu jong kacang syak tambor ba shirkai shibun ha pulpama district jong ka Jammu ba Kashmir ha ka bahasa phomut ki pulit CRPF kila kalam yap ka wholesale price index ke basyong nurim ha kacang kudor ki mar ki matangan da ka banta ubenai kalang kot arah jar apusan kala hiat ta ar point lai puai na kispa hak kanong rim kabal long man la usnem na ka ar point lai punyo na kispa ha no pra ar cha apsa kasamai ke basau jong kalumpung women's premier league ar cha apusan kan sedang aduk mata kesing ha ka basun kli kin hon kenya airang ha kisau kli kinong ba jong kari India ha Vadodara Bengaluru Lucknow bat Mumbai.